Ramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza nga kuri no monesha kure. Reka ndabifurize kugira agatondo keza kumugisha. Turi mu gatondo ko kuri uyu munsi w'Imana cyangwa se dimanche. Turi kwigenekerezo ry'indwi ukwezi kwa 12 2025. Reka nizire ko mwese mwaramutse neza, nizire ko mwese mukomeje kugira ibihe byiza. Nitekana munezero ntangere gusubira kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Munyemerere turabira hamwe rero idonido ry'amakuru aremere cane azinutse ravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru ariko aravugwa yuko imodoka cyangwa se umuduga wo mu ngabo z'u Burundi FDNB wagiye uranyuranyuranamo rero nkuko byogaragaye mu masanamu yagiye arafatirwa ngaha muri za Cibitoke. Abivuga yuko kandi yari iriko iratunda ibiziga by'isikare c'u Burundi nyuma y'uko rero ingwaro zimaze imisi zirabaza arahitanye abasoda benshi b'abarundi. Amakuru ariko araboneka tugiye gushyiraho umuco aravuga yuko rero hari n'abanyagihugu biboneye iyi modoka iragenda incuro ziri hagati yenye kuzamura yari itwaye ibiziga by'abasirikare b'u Burundi nubwo hataramenyekana igitigiri cyabo nkuko amakuru y'Amarika aradushikiraho. Amakuru kandi akomeje kugenda tugera avuga yuko abasirikare b'abarundi bakomeje kugwa muri ingwano ku rugero rudasanzwe bitandukanye nuko byari bimeze. Abasirikare b'abarundi barakomeje kugenda bagwa muri ingwano mu gihe kugeza amagingo ayangaya ku munsi w'ejo aribwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarakubutse Washington DC muri Leta Zunze za Amerika aho yari yaritabye inama cyangwa se by'umwariko umubonano yagombaga kugirana n'abandi bategetsi bamwe na bamwe bagiye batandukanye nkuko amakuru atugera bivuga. Kugeza uno mwanya kandi amakuru yihuta aravuga yuko Evariste Ndayishimiye yahise atumiza inama iremere cyane kugira ngo bace bariga ku bibazo bigendanye n'umutekano nkuko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ndagaruka kandi by'umwariko ko byaje kugenda bitangazwa cyane ko byaje kugenda bitangazwa n'umushikiranganje w'imigenderanire ndetse n'andi makungu Burundi ibyaje kugenda atangaza nyuma y'ibara iherutse kugwa hano muri kino gihugu c'u Burundi ubwo habaga by'umwariko ibisaso remere cyane bikisuka ku butaka bw'u Burundi. Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza muri kano gatondo. Nizere ko mumeze neza ko bariko baratwumviriza bari ngaha mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura, bari Gitega, bari Bururi, bari mu Kayanza, bari Mwaro no mu bindi bice bimwe bigiye bitandukanye, abari mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'andi. Mwese reka ndabifurize kugira agatondo keza, agatondo kumugisha. Niba rugambije senga reka ndagusaba cyane kandi tesabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu unayisangize ku nshuti zawe ibintu birisheho kuba biragenda neza cyane. Munyemerere rero turabira hamwe amakuru ari karavugwa, amakuru azindutse agaragara cyane n'ubundi yibanda kubiriko biragaragara canke kubikomeje kugenda biratangazwa. Ubwo nabari bwota amasimbi mwese ndabaramukije kandi ndabifuriza kugira ibihe byiza cyane, ndabifuriza kwama muramererwa neza cyane. Hari amakuru avuga yuko ingabo z'abarundi zaba ziriko ziraryanwa cyane by'umwariko mu gihugu c'u Burundi ziganjemwo izerutse kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba nkuko amakuru ari karatugera bivuga. Amasanamu yama ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana imodoka nini cyane isanzwe iratwara ibiziga by'igisirikare c'u Burundi biboneka ariko yari iriko iratwara ibyo biziga biherutse kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nyuma y'iko rero by'umwariko ingwani maze imisi iribonekeza mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nkuko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko iyi ntambara ikomeje guhekura igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abarundi muri rusange. Mbere yuko ngera kuri iriya nkuru reka nkubwire yuko kandi guverinoma y'u Burundi yaragaragaje umujinya uremere cyane umuranduro dunze nyuma yo kumara M23 by'umwariko uherutse kwihimura cyangwa se kugaya ibitero by'umwariko ku ngabo zawo ndetse by'umwariko bikaza no kurangira hari n'ibisasu bimwe na bimwe beguye ku Burundi nkuko byuma biragaragara. Kwa gatanu hari gerekezo rya gatanu Ukuboza 2025 by'umwariko nibwo M23 yarashe ibisasu bibiri muri zone Rugombo iherereye mu yahoze ari ntara ya Cibitoke nkuko byuma bigaragara. Amakuru ariko aravuga yuko rero kimwe muri ibyo bisasu cyarashenye imwe mu mbunda nini cyane y'ingabo z'u Burundi FDNB yari maze imisi irifashishwa mu kurasa ku irindiro bya M23 mu bice bituwe cyane n'abanyagihugu mu duce twa Kamanyora ndetse na Kato
Gatogota. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu nkuko byoba bigaragara, Bizimana Edward mu butumwa rero yahise aranyuza ku rubuga rwe rwa X yitwa Twitter, yaragaragaje ko igihugu ciwe kigomba rero kugira icyo cyokora ku byakozwe n'umwari M23. Mu mvugo yuje umujinya n'uburakari yaragize ati ibyihebe bya M23 birashigikiwe n'u Rwanda byarateye bombe ku butaka bw'u Burundi kuri uyu wa kane Ukuboza 2025. Ubushotoranyi nk'ubwo rero ntabwo bwemewe, bityo rero ibikorwa birakwiriye bizofatwa mu rwego rwo kurinda abanyagihugu bacu b'Abarundi. Gitega yaragaragaje uburakari mu gihe kandi ingabo zayo zimaze imisi ibarirwa muri ine nazo zirasuka ibisasu mu banyagihugu ba Kamanyora ndetse no mu bindi bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo, aho umuhari M23 uherutse guharura by'umwariko ibitigiri by'abarenga 10 baba bamaze kubugwa muri iyo ngwano, ndetse nabo bamaze kugenda biyongera kugeza kwa gatanu. Amakuru yavugaga yuko abantu bashika muri 23 ari bo bamaze kugwa mu bitero ingabo z'Abarundi n'iza Republika Iharanira ya Kongo zagaragabye mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo kuva kwa kabiri w'iki cyumweru, mu gihe kandi abandi benshi cyane babikomerekeyemo nk'uko bigaragara. Ibyo bitero kandi byarasenye ibikorwa remezo birimo amashuri ndetse n'amavuriro ndetse n'ingo z'abanyagihugu, byaratumye kandi abanyekongo barirwa mu 1500 bata izabo baca barahunga nk'uko byoma bigaragara. Ibi ariko kandi nubwo ivyo bitero byarabaye, ntago nanone ku rundi ruhande byaroroheye ingabo z'Abarundi nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga canke nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Amakuru yihuta cyane aravuga yuko igisirikare c'u Burundi by'umwariko gikomeje kugenda kirahura n'ibibazo biremereye cyane nk'uko amakuru atugera bivuga, ndetse gushika uno mwanya bakaba bakomeje kugerageza gushaka uburyo nyine bakomeza kugenda bahangana n'iyi ngwano ikomeje kugendera bazengereza. Amakuru yihuta cyane atugeraho aravuga yuko igisirikare c'u Burundi cyaba kiriko kirahura n'ibihombo biremereye cyane nyuma yuko mu misi iheze imbunda yabo yaba by'umwariko yaramaze kugenda iraturirwa n'umwari M23 nk'uko bigaragara. Ubu noneho ibiriko biraboneka cyangwa se biriko biragaragara ni ya modoka naciye ndabereka mu kanya cyangwa se naciye ndatanguza by'umwariko ku ngingo nkuru ivuga yuko hari inshuro yoba yaragenze iriko iragerageza kuzana ibiziga by'abasirikare b'Abarundi nk'uko amakuru akomeje kugenda aratugera bivuga. Amasanamu y'iyo modoka kandi arerekana ndetse agashimangira yuko yaritwaye ibiziga by'Abarundi gose atakindi kintu na kimwe by'umwariko kibuzeho nk'uko byoma bigaragara. Iyi modoka kandi by'umwariko nk'uko bigaragara nubwo hatamenyekanye igitigiri cy'ibiziga yaritwaye, ariko amakuru yamara dushikira aremeza ndetse agashimangira yuko yaritwaye ibiziga by'abasirikare b'Abarundi. Amakuru mashya araturuka nga mu Burundi arakomeje kugaragaza urugendo rutavugwaho rumwe rw'imodoka ya gisirikare yavaga mu ntara Cibitoke yerekeza mu seruko bwa Republika Iharanira ya Kongo, aho yari ijyanywe no gutora ibiziga by'abasirikare b'u Burundi baraguye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Umunyagihugu mu gace ka Buganda warabonye iyo modoka n'amaso yiwe, ariko utarifuje ko imyidondoro y'itangazwa ku mvo z'umutekano we. Yarahamije ko iyo modoka y'ingabo yaraheshe imirambo inshuro nyinshi cyane mu masaha make. Yaragize ati hari imodoka kandi igisirikare cy'u Burundi yaravuye hano i Buganda yerekeza muri Republika Iharanira ya Kongo kuzana imirambo y'abasirikare baraguye ku rugamba. Yaratangiye kandi kuza ndetse no gusubirayo kenshi, nibura nabaruye inshuro zishika muri 4 mu gihe gito yaragiye igaruka. Uwo mutangabuhamya kandi yarakomeje agaragaza ko iyo modoka yanyuraga ahitwa kuri 6 muri zone ya Buganda ahari kubakwa ikiraro nyine cambuza iyo mirambo, kandi ngo yarajyaga kubanza kugezwa mu mujyi wa Cibitoke mbere yo gukomeza mu zindi nzira zo guca. Nubwo nta gitigiri gihamye rero nyine cyatangajwe ku mugaragaro, amakuru y'abanyagihugu yemeza ko kandi igitigiri cy'ingabo z'u Burundi zimaze kugwa muri no ngwano kiri hejuru cyane ugereranyije nuko byari bimeze cange nuko byitezwe. Iyi migwano kandi
irakomeje gukumira amahoro mu nkengero za Uvira ndetse no mu kibaya cya Rusizi, aho rero ingabo za FARDC zifatikanyije n'iz'u Burundi zikomeje imigwano yo ku rwego yo kugwanya umuhari wa M23 kandi mu gihe ibi bikomeje, by'umwihariko abanyagihugu bo muri ibyo bice basigaye mu bwoba, by'umwihariko n'akaga kubera ibisasu bikomeye cyangwa se bikomeje kugwa, ndetse by'umwihariko n'amasasu atarangira nk'uko amakuru yama aratugera bivuga. Kugeza ubu ubutegetsi bw'u Burundi bukomeje by'umwihariko guceceka ku mibare y'ingabo zabwo zimaze kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibintu bikomeje gutera urujijo n'impungenge ku mutekano w'akarere. Mukanya ndagaruka ku nkuru ziriko ziravuga ko hari abasoda Barundi baravuye muri Somalia baraca baraza ngaha mu Burundi bajya no kuruhukira muri Kenya ndetse na Tanzania, ubu bakaba barafungiwe muri Tanzania nk'uko byoma biboneka. Niki umushikiranganji w'ingabo ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se urwego rwo kwivuna abanzi yaba ariko aravuga cyangwa se yaba ariko aratangaza? Turagera ko mu kanya mwese reka nabifurize kugira agatondo keza.